Najbolji strelac u istoriji mundijala, najbolji asistent i čovek koji je odigrao najviše utakmica na mundijalima, Lionel Messi. Jutros po našem vremenu postigao je čak 3 gola, odnosno hat-trick protiv Alžira u okviru prvog kola. Messi je odigrao sjajan meč i ispisao je istoriju. Sa ova 3 gola izjednačio se sa Miroslavom Klosom na večnoj listi strelaca mundijala. Messi je postigao 16 golova i samo jedan mu treba kako bi se osamostalio na večnoj listi strelaca mundijala. Messi će to sigurno uraditi možda već u narednoj utakmici protiv Austrije. Argentina je pobedila Alžir rezultatom 3:0. Sva 3 gola dao je Messi. Od 10 šuteva koliko je uputila Argentina, čak 6 je uputio Messi, a od tih 6 šuteva, čak 3 su završila u mreži Zidana. Tako da, inače, Zidan, sin Zinedina Zidana. Sjajni Messi i pokazao je da je i dalje klasa, ili što bi se reklo, klasa je večna. Ili što bi rekao Pep Guardiola, svaka Messijeva sezona je najbolja na svetu. Thomas Miller se oglasio i napisao je da je Messi GOAT, najbolji svih vremena. Haaland je čestitao Messiju i zaista kapa dole i nakon do poda za sve što uradio Lionel Messi i za ono što će tek uraditi. Mislim da će još postići nekoliko golova. Koliko Argentina daleko može, ne verujem da može dalje od četvrtfinala, ali vidjet ćemo može li Argentina da odbrani titulu prvaka sveta i da uradi ono što su samo uradile Italija i Brazil. Vidjet ćemo da li će Argentina uspeti, lično ne verujem, ali zaista sjajna partija Lea Messija. Što se tiče druge utakmice u okviru ove grupe, Austrija je pobedila reprezentaciju Jordana rezultatom 3:1 i Jordan je zaista dobro igrao. Mislim da, iako je Austrija pobedila sa 3:1, mislim da je Jordan zaista dobro igrao i zaista je imao čak možda i bolju igru od Austrije, ali Austrijanci su bili efikasni. Ono što treba istaći jeste to da je Marko Arnautović postigao gol iz penala, najbolji strelac u istoriji reprezentacije Austrije, a postigao su i prvi gol na mundijalima. Što se tiče još nekih utakmica koje su odigrane juče, dakle ove utakmice su odigrane jutros, a utakmice koje su juče odigrane su bile one utakmice između Francuske i Senegala. Sjajna utakmica, možda i najbolja utakmica do sada na mundijalu. U prvom poluvremenu dominirao je Senegal, pogodio je i stativu, imali su još i zicer fudbaleri Senegala, ali nisu ga realizovali. U drugom poluvremenu je Francuska ubacila u višu brzinu i postigla 3 gola. Mbapeov drugi gol na utakmici bio fantastičan, igrač utakmice Olise, a ono što treba reći jeste da je Senegal u drugom poluvremenu bio slabiji nego u prvom, a Francuska je bila jača. Mbaye je dao taj gol za Senegal i zaista sjajan pogodak fudbalera Paris Saint-Germaina Mbaye-a. Tako da, sve u svemu, sjajna utakmica, najbolja na turniru i Francuska je pokazala da kada ubaci u višu brzinu onda nema stajanja i zaista su Francuzi po imenima i glavni favoriti. A što se tiče reprezentacije Senegala, zaista sjajna utakmica, ali eto moraju Senegalci da budu efikasniji kako bi uspeli da pobede i ove najjače reprezentacije. Što se tiče druge utakmice u ovoj grupi, Norveška je pobedila reprezentaciju Iraka rezultatom 4:1. Haaland je postigao 2 gola na prvoj utakmici na mundijalima i zaista je Haaland pokazao da je klasa. Sjajna utakmica Norveške, mada Irak se borio i ono što treba istaći jeste to da je selektor Iraka Arnold, Australijanac koji za pomoćnika ima Mulensena, koji je bio pomoćnik Alexu Fergusonu, tako da je i ta taktika Alexa Fergusona negde prebačena u reprezentaciju Iraka. Inače, Arnold je trenirao Australiju, odnosno vodio na prošlom mundijalu i u osmini finala Australija izgubila od Argentine rezultatom 2:1. Čak je Martinez, golman Argentine, spasio Argentinu. Mogla Australija da postigne gol za 2:2, ali sve u svemu stiče se utisak da je Arnold sjajan trener i da Irak ima sjajnu igru, a i da ima sjajnog pomoćnika Mulensena,
koji je bio pomoćnik Fergusonu. Tako da sve u svemu treba reći to da je Arnold birao sjajnog pomoćnika i zaista dobar trener, međutim Irak nema taj kvalitet da može da pobedi Norvešku i jednostavno Norveška je na individualni kvalitet pobedila i na kraju krajeva zasluženo slavila ubedljivo 4-1. Možda je rezultat i previsok, ali sve u svemu zaista sjajna partija Vikinga, odnosno pre svega Haalanda koji je postigao 2 gola. Tako da proći ću i kroz sve utakmice, najavit ću i one mečeve koji će biti odigrani večeras, a sada ću proći i kroz sve utakmice ukratko koje su odigrane do sada na mundijalima. Dakle, u grupi A Meksiko je otvorio mundijal i pobedio Južnu Afriku rezultatom 2-0 i neki moj utisak je taj da je Meksiko bio dominantniji, ali da je sudija Sampaio iz Brazila zaista loše sudio. 2 crvena kartona je dao Južnoj Africi i zaista mislim da onaj prvi crveni baš i nije bio crveni, ali u svakom slučaju tako je smatrao Sampaio. Mislim da je Meksiko dosta onako favorizovan od strane sudija, ali sigurno da će i Amerika i Kanada imati veliku podršku sudija, ali za sada ono što smo videli, Meksiko je zaista onako, rekao bih, to je neko moje mišljenje s pomoć sudija, uspeo da pobedi, ali sve u svemu Južna Afrika je bila bleda, bezopasna, Meksiko je bolje igrao i eto, golovima Quinonesa i Jimeneza Meksiko je slavio. Inače, Quinones je naturalizovani Kolumbijac, nije ni rođen u Meksiku, ali eto, igrao u Meksiku i čovek koji je zaista sjajan napadač i eto, on je postigao gol, trenutno igra u Saudijskoj Arabiji. Što se tiče, tako da moj neki utisak je da je ta utakmica između Meksika i Južne Afrike bila najslabija na mundijalu, to je neki moj utisak. Druga utakmica u okviru grupe A, Južna Afrika i Češka, Južnokorejci su pobedili rezultatom 2-1, sjajna utakmica od strane reprezentativaca Južne Koreje. Ono što treba istaći jeste to da je Češka povela golom Krejčija u 59. minutu, na 1-1 izjednačio je bivši fudbaler Crvene zvezde Inbom Hwang, a na 2-1 povisio je Hyun Gyu-oh, tako da eto, Južna Koreja pobedila rezultatom 2-1, dominirala je 15-7 u šutevima za Južnu Koreju i očekivao sam da će Južna Koreja pobediti. Trenutno stanje u grupi A je sledeće: Meksiko prvi sa 3 boda, gol razlikom plus 2, druga Južna Koreja sa istim brojem bodova, ali slabijom gol razlikom plus 1, treća Češka sa 0 bodova, minus 1 gol razlikom i četvrta Južna Afrika takođe bez bodova i minus 2 gol razlikom. Idemo na grupu B, u kojoj su odigrale utakmicu Kanada i Bosna. Oni su otvorili tu utakmicu, odnosno te dve reprezentacije su otvorile grupu B. 1-1 je bio rezultat i mislim da je Bosna zaista dobro otvorila tu utakmicu. Lukić je postigao gol prvi za reprezentaciju Bosne. Sve u svemu, Bosna je nekako bila možda previše defanzivna i mislim da nije lako sačuvati prednost od jednog gola, a da posle tog gola nekako se zatvoriš i očekuješ da ćeš da pobediš, i to favorizovanu Kanadu koja je i domaćin. Jeste da je Kanadi falio Davis, ali sve u svemu, eto, Kanada je napadala, dosta se ispromašivala, na kraju je Larin postigao gol za 1-1 i tako se i završila ta utakmica, odnosno u šutevima je bio 13-8 za Kanadu, Kanada je napadala, kažem, Bosna se branila. Sve u svemu, mislim da je greška Barbareza što nije držao Džeka, jeste da ima 40 godina, ali sigurno da bi pomagao Bosni, tako da eto, mislim da to je jedina greška Barbareza što se tiče samog sastavljanja ekipe, a eto, što se tiče same igre, kažem, morala je Bosna malo i više da rizikuje, ali eto, sve u svemu 1-1, što i nije možda toliko loše. Što se tiče ostalih ekipa iz ove grupe, odnosno te druge utakmice, Katar i Švajcarska su odigrali 1-1, to je veliko iznenađenje. Švajcarska je vodila, ali od 17. minuta golom Embolo, ali u samoj završnici u nadoknadi praktično je Katar postigao gol za 1-1.
1. Tome se zaista niko nije nadao, ali eto, to je fudbal. Muheim je postigao autogol i sve u svemu Katar je uspeo da osvoji prvi bod na mundijalima, tako da eto, veliki bod za Katar, ali ja sam već i najavio tu grupu i rekao da Julen Lopetegi, koji je trener, odnosno selektor Katara, je sjajan selektor, čovek koji je trenirao Real Madrid, Porto, čovek koji je vodio sve selekcije Španije, naravno kao i seniorski, odnosno A tim Španije, zaista mislim da Katar ima sjajnog selektora, tako da eto, ovo je dokaz da ako imate i slabiju ekipu, ali ako imate fantastičnog selektora, možete da napravite iznenađenje, tako da zaista bod protiv Švajcarske iz ugla Katara je veliki kao kuća. Što se tiče naredne grupe, grupe C, Brazil i Maroko su otvorili tu grupu. Brazil je odigrao 1-1 sa Marokom, Maroko je napadao, igrao visoki presing i zaista se nisu plašili izabranici Uabija, čoveka koji je marokanski Paunović, kako ga ja zovem, prošle godine osvojio mundijalit, odnosno svetsko za mladi igrače do 20 godina, a sada želi da osvoji ovaj mundijal za seniore Uabi, sjajan selektor. Inače, Hakimi je rekao da Maroko napada svetsku titulu i da neće već sada i da neće čekati 2030. kada će Maroko i biti domaćin, barem u onoj grupnoj fazi. Inače, 2030. imaćemo 3 domaćina kao i sada, tada će biti Portugal, Španija i Maroko. Sve u svemu utakmica, Maroko je napadao, sjajno igrao, praktično nije prestajao Maroko prvih 20 minuta da napada Brazil, Brazil nije mogao da se opasulji, ali onda je Brazil nakon tog nekog možda 20. minuta počeo da igra, napadao i ono što treba reći, Maroko je poveo u 21. minutu, a na 1-1 izjednačio je Vinicius u 32. minutu fantastičnim golom. Zaista je Vinicius bio motivisan, odigrao je možda i najbolju utakmicu za Brazil i eto pokazao je da je on lider ove ekipe. Da li će tako i biti u narednim utakmicama, vidjet ćemo. Ancelotti je uspeo da ga probudi i uspeo Vinicius da bude onaj Vinicius iz Real Madrida. Ancelotti ima sjajnu saradnju sa Viniciusom i eto uspeo da ga probudi. Rafinha mora da se probudi, to je ono što mora da se desi i vidjet ćemo kakav će biti Brazil kada se i Neymar bude vratio. Tako da mislim da će Neymar da bude od velike pomoći Brazilu, veoma je motivisan i ovo je njegov poslednji ples. Dakle, što se tiče prvog poluvremena, odnos u šutevima je bio 12-6 za Maroko, a u drugom poluvremenu je Brazil više napadao, odnos u šutevima je bio 6-2 za Brazil. Ukupna statistika je 14-12 u šutevima za Maroko, posled je bio ujednačen, tako da eto, sve u svemu korneri 6-2 za Brazil, tako da negde je realan rezultat, vidjet ćemo kako će Brazil igrati u narednim utakmicama. Ono što je rekao Ancelotti jeste to da se mundijal ne osvaja u prvoj utakmici. Rafinha mora mnogo više, vidjet ćemo da li će igrati bolje Rafinha za reprezentaciju. Što se tiče Maroka, sjajna utakmica i Maroko će sigurno doći do četvrtfinala ako ovako nastavi da igra. Što se tiče druge utakmice u okviru grupe C, Haiti je izgubio od Škotske rezultatom 1-0. Gol je dao McGinn. Sve u svemu, ono što treba reći jeste to da je Haiti imao 15 šuteva, a Škotska 9. Veći posled je imao Haiti 54 naprema 46 škotski. Zaista, eto, Haiti je više napadao. Nisam očekivao da će Škotska manje napadati od Haitija, ali pobedu jesam očekivao Škotske. Sve u svemu, eto, jedna jedva izvojevana pobeda Škotske i po svemu sudeći u grupi C, Škotska je trenutno prva sa 3 boda i gol razlikom +1, drugi Maroko sa 1 bodom, kao i Brazil, ali oba tima imaju 0 gol razliku, a četvrti je Haiti bez bodova i -1 gol razlikom. Idemo na grupu D, u kojoj je Amerika deklasirala Paragvaj rezultatom 4-1, sjajna je bila Amerika. Paragvaj je zaista onako loše izgledao i po svemu sudeći zaista
ubedljiva pobeda Amerike, 16-9 u šutevima, i eto, Amerika je sjajno otvorila mundijal, poveli su Amerikanci autogolom Paragvaja, Bobadilja je dao autogol, onda je Balogun udvostručio prednost na 2-0, na 3-0 ponovo Balogun i na 3-1 smanjuje Mauricio, a na 4-1 povisio je Reina i stavio tačku na utakmicu. Fantastičan gol Reine, spoljnom je dao gol, sjajan gol, i u okviru grupe D igrali su i Australija i Turska. Australija je pobedila Tursku rezultatom 2-0, nisam to očekivao, Turska je zaista bila favorit, ali eto, ovo je jedno od iznenađenja. Degenek je pred ovaj meč rekao da Australija ima veće iskustvo i da će to biti velika prednost u ovoj utakmici i ispostavilo se kao tačno. Tako da eto, Australija je pobedila golovima Irankunde i Metcalfe, tako da eto, sve u svemu treba istaći da je Turska imala 30 šuteva, a Australija 9, 72% lopte, Turska 28, Australija, ali to je fudbal. Što se tiče ove grupe, dakle, Amerika prva sa 3 boda, gol razlikom plus 3, druga Australija sa istim brojem bodova, ali gol razlikom plus 2, treća Turska bez bodova, minus 2 gol razlika, četvrti Paragvaj bez bodova i minus 3 gol razlika. Idemo na grupu E, gde je Nemačka deklasirala Kurasao sa 7-1. Poslednji put kada je Nemačka ovim rezultatom pobedila, bilo je to 2014. kada je u polufinalu deklasirala Brazil. Što se tiče ove utakmice, Nemačka je zaista bila ubedljiva, ali ono što treba istaći jeste to da se mnogi nisu nadali da će Kurasao dati gol i to je bio fantastičan pogodak Comenensije, fantastičan gol u 21. minutu. Nemačka je, dakle, povela golom meče u 6. izjednačio je Kurasao golom Comenensije, na 2-1 povisio je Schlotterbeck, a na 3-1 Havertz. Dakle, prvo poluvreme se završilo rezultatom 3-1 za Nemačku, u drugom poluvremenu na 4-1 povisio Musiala, na 5-1 Braun, na 6-1 Undav, na 7-1 Havertz, i s time je stavio tačku na ovaj meč. Odnos u šutevima 26:8 za Nemačku, posled lopte 65-35 za Nemačku, tako da Nemačka je ubedljivo slavila i to se i očekivalo. Kurasao među najslabijim ekipama, možda će biti najslabiji na ovom mundijalu. Ono što treba istaći jeste to da je Dick Advokat, selektor Kurasao, čovek koji je vodio Srbiju. Inače, Dick Advokat je 1994. vodio Holandiju na mundijalu, isto se igralo u Americi, a u četvrtfinalu Holandija je ispala od Brazila rezultatom 3-2. Kasnije će na tom mundijalu Brazil i postati prvak sveta po 4. put. Čuveni Brazil sa Romarijom i Bebetom. Što se tiče druge utakmice u okviru grupe E, Obala Slonovača je pobedila Ekvador rezultatom 1-0. Jedini gol postigao je Diallo, odnos u šutevima je bio 15-12 za Obalu Slonovače. Obala Slonovača inače pre mundijala pobedila Francusko rezultatom 2-1 usred Francuske, tako da Obala Slonovače može da pomrsi račune Nemačkoj i vidjet ćemo kako će to izgledati. Biće jako zanimljivo videti kako će Obala Slonovača igrati protiv Nemačke, ali sigurno da nas očekuje jedan sjajan meč u okviru drugog kola grupe E. Tako da, što se tiče tabele, Nemačka prva sa 3 boda, gol razlika plus 6, druga je Obala Slonovača sa istim brojem bodova, ali gol razlikom plus 1. Vidjet ćemo šta će se desiti u drugom kolu između ove dve ekipe u direktnom okršaju. Treći Ekvador bez bodova, minus 1 gol razlika, a četvrti Kurasao bez bodova i minus 6 gol razlikom. Što se tiče naredne grupe, grupa F, Holandija, Japan 2-2, sjajan meč i Van Dijk je postigao gol za 1-1, Nakamura izjednačio u 57. minutu, povela Holandija u 64. preko Somervilla, a onda je u 89. Kamada postigao gol za 2-2, jedna od najboljih utakmica na mundijalu.
šutevi 10-10, posud 60:40 za Holandiju i Japan je pokazao da apsolutno može da igra egal protiv najjačih evropskih ekipa. Što se tiče druge utakmice, u okviru ove grupe F, Švedska je deklasirala Tunis, a nakon tog debakla selektor Tunisa Lamouhi je dobio otkaz. Nasledio ga je Hervé Renard, koji je Francuz, koji je trenirao, odnosno vodio Saudijsku Arabiju na prošlom mundijalu. Što se tiče ove grupe, dakle u grupi F, prva Švedska sa 3 boda i gol razlikom plus 4, drugi Japan i Holandija, on su dele to drugo i treće mesto, po jedan bod imaju, odnosno 0 gol razlika, četvrti Tunis sa 0 bodova i minus 4 gol razlikom. Idemo na sledeću grupu, to je grupa G, u kojoj su igrali Belgija i Egipat 1:1, sjajna utakmica, poveo je Egipat golom Ašura u 20. minutu, a na 1:1 izjednačili su Belgijanci autogolom Hanija i eto, nažalost, Egipat primljen je taj gol, 15-14 u šutevima za Belgiju, posle loptu ujednačen, maltene 54-46 za Belgiju, sve u svemu, eto, Egipat je zaista odigrao sjajnu utakmicu protiv Belgije. Što se tiče druge utakmice u okviru grupe G, Iran i Novi Zeland su podelili bodove, 2:2 je bilo i eto, ovo je zaista onako teško prvenstvo za Iran koji mora da putuje nekoliko sati iz Meksika u Ameriku da bi odigrao utakmice, a onda odmah po završetku utakmice mora da se vrati u Meksiku i zaista su nehumani uslovi za Iran. Šteta što cela grupa nije prebačena u Meksiko, pa da Iran ne mora da putuje, ali eto, nažalost, nisu dobri uslovi za Iran zbog poznate situacije. Što se tiče naredne grupe H, Urugvaj i Saudijska Arabija su odigrali 1:1, a Španija je odigrala sa Zelenorodskim ostrvima 0:0. Tako da, eto, možda je sada lakše malo navijačima u Srbiji, s obzirom na to da su Zelenorodska ostrva zaista pokazala da znaju da igraju fudbal, bez obzira što neki igrači čak igraju u drugoj ligi Portugala, to ništa ne znači i zaista su Zelenorodska ostrva šokirala ceo svet. Niko se nije nadao tome da će Zelenorodska ostrva odigrati 0:0 sa Španijom, ali eto, možemo da vidimo da je fudbal uznapredovao u celom svetu i da svi igraju fudbal. Tako da ne postoje slabe reprezentacije na mundijalu, možda nekoliko, Curaçao, Tunis, Haiti, ali zaista možda samo par reprezentacija su razočarale, ali sve u svemu zaista fantastičan mundijal, mnogo iznenađenja i možda, tako mi deluje da će ovo biti možda i najbolji mundijal svih vremena. Samo da kažem, u grupi H, Urugvaj 1 bod, isto kao Saudijska Arabija i Španija i Zelenorodska ostrva, svi imaju 0 gol razliku, tako da ova grupa će biti zaista nesvista. Idemo dalje, idemo na grupu I, dakle, kao što sam već i rekao, Francuska je pobedila Senegal 3:1, dok je Norveška pobedila Irak rezultatom 4:1. Trenutno stanje u grupi I, Norveška prva sa 3 boda, isto koliko i Francuska, ali bodom gol razlikom, plus 3 odnosu na Francusku koja ima plus 2 gol razliku, treći je Senegal bez bodova, minus 2 gol razlika, a četvrti Irak bez bodova i minus 3 gol razlika. Idemo na grupu J, Argentina 3:0 je pobedila Alžir, već sam pričao i analizirao, ali eto, samo da prođemo još jednom. Austrija je pobedila Jordan 3:1, dakle Argentina prva u grupi J sa 3 boda, gol razlika plus 3, druga Austrija sa istim brojem bodova, ali gol razlikom plus 2, treći Jordan 0 bodova, minus 2 gol razlika i četvrti Alžir bez bodova, minus 3 gol razlika. Danas će odigrati utakmicu u okviru grupe K, Portugal i reprezentacija
Demokratske republike Kongo. Portugal će sigurno pobediti i vidjet ćemo koliko golova će postići Ronaldo, pogotovo posle ove sjajne partije Lea Mesija. A druga utakmica u okviru grupe K je između Uzbekistana i Kolumbije. Očekujemo svi pobedu Kolumbije. I idemo na grupu L, koja je najzanimljivija za Hrvate. Dakle, Hrvatska i Engleska će u 22 časa odigrati utakmicu i ta utakmica će zaista biti fantastična. Mislim da Hrvatska može da šokira Englesku, mislim da je Tuchel upropastio Englesku, nije zvao Fodena, nije zvao Palmera, Arnolda, Maguirea, Luka Shawa i zaista mislim da Hrvatska može da šokira Englesku. Na kraju krajeva na poslednja 2 mundijala Hrvatska osvojila srebro i bronzu, zašto ne bi mogla pobedi Englesku. Što se tiče Gane i Paname, bit ćete na neizvesnu utakmicu, možda i će biti završena nerešenim rezultatom. To bi bilo sve u ovom videu. Ako vam se svideo, lajkujte, šerujte i komentarišite. Moj kanal zapratite, a mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!